Udruženje Mladi poljoprivrednici iz Srbije osnovano je 2019. godine sa namerom da okupi i čuje mišljenje svih mladih poljoprivrednika na području čitave Republike Srbije. Slađana Radović, stručni saradnik udruženja i agroekonomista po struci, kaže da je primarni cilj udruženja ostanak mladih na selu i unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, ali i ruralnih područja. Imamo dva dugoročna cilja. Jedno jeste ta depopulacija i senjalizacija naših ruralnih krajeva i jednostavno nismo došli do zaključka, to je jednostavno činjenica da moramo nešto preuzeti, a s druge strane jeste konkurentnost naše poljoprivrede. Ovo udruženje pomaže u stvaranju novih i boljih radnih i životnih uslova za sve koji žele da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a Slađana ističe da je za to neophodna saradnja svih relevantnih činioca. Napravili smo jedni kružni tok. Znači, vama treba informacija, vi imate problem, mi možemo da rešimo vaš problem, mi imamo informaciju u ruci. Od naših aktivnosti jeste pre svega obrazovanje, prenos informacija, rešavanje problema. Tu se znači sad i bavimo sa što se tiče prenos informacija o subvencijama, izvorima finansiranja. Zatim imamo aktivnosti tačno probleme koje imaju u samoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, to su mi kao stručni saradnici. Sada gledamo da i odradimo neki vid, da osnujemo i zadruge, da skratimo lanac distribucije poljoprivrednih proizvoda. Mladi poljoprivrednici iz Srbije okupljaju oko 250 poljoprivrednika i sa sigurnošću se može reći da su postali primer dobre prakse. Ovi mladi i pre svega školovani ljudi posećuju predavanja širom Srbije kako bi upotpunili svoje znanje, a ono postojeće preneli na ostale. Kod nas nema barijera i to kaže mladi do 40 godina, kako kaže zakon. Ne, svi koji su mladi u duši, svi su dobrodošli u naše udruženje. I znate kako, imamo baš nacionalna strategija održivog razvoja. Kaže, ima jedan od principa međugeneracijska solidarnost i solidarnost unutar generacije. Evo sad možda da čujete ovo, znači to su ljudi, to su istaknuti profesori sa koliko 30-40 godina iskustava, pričaju njihove priče i da mi možemo da pokupimo i njihove priče i da ne misle ljudi mi smo sad mladi, mi sve znamo. Tako da pokušavamo i tu međugeneracijsku solidarnost da držimo, održavamo i tako.